Biyag ti tao. Naragsak nga oras kanal daw tayo amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti marumanan nga episode dito drama Biyag ti tao. Makablawang pa ni John Mark Paet, Venson Aquino dita Mindanao kani Leti Labugan. Kati tayong tayong dandanggan ti episode 365. Dito drama tayo. Biyag ti tao. Kumanita manan dito'y day di lalaki. Nakapres-pres kumot dit lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar Day jay man Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay, kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mo't gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta lalaki. Feeling, kunamit lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw ang medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwa na at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na. Agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy. Di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo ti gasat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tada arapaap ko. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awata mon, saggay sata, sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat. Kukwa mon dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan, anya ka kadi. Kat no iti kalman pa'y lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Iti kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana bali ta dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom. Dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo tanamang pabain ijay tao. Tanayawat na mo tanto'y halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamot sangwam to. Saan na bali ta pumanaw danton. Agbirok dan tuman iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabasulam no bilang masair tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda atik tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mon ti pumanaw. Ha? Apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot dayay, man nakaawat pa Ngam, sikati kayat ko, Beverly. Sikati kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, umano kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon ti pan naka-promote mo iti trabaho. Ay nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumit ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan ati anak ko. Wan matkit di Di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunak tumo ngamin kan ka idi, apilyam ti lalaki a pagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti amat ti anak ko.
Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak dayja a lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay apaka-stressam. Tilat ta ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka. Mangpili kakit din itaklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kursunada kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakanupasyaren. Asino? Je agnagan iti Arman? Wansamot, anak ko. Hay, dagulit mo't day tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanyak. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakes ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siyak, ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaing ba't dagita atat tao? Armandak a professional? Tapno adda pagsanggiran da? Tapno adda mang pakan kadakwada? Ha? Naglalaingandan ngay? Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsang nga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita marimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mo't ngamin japo ko yun madamdamay di pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, ano makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay nahamo yung matanto ugali di kasinsin ko tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Amangan no mabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mo't nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan nakmo't iti nakasingsingpet kan napintas nga anak tatang. Wan no awan masarakam ang matino a lalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, ti mailawan man ang anak ko. Wen tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaran nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Jak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jay. Kumusta ka? Ha? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project may ngamin dito eh. Kas makita mo under construction dito duma a rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, di nakman pasablugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No kasta, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, di nakmat ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engam sa nabali tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray siya kamang padpadakkel kan kwa na. Ay, wen. Tangay pangaldawin. Makikiddan kayon ang mangaldaw kanya. Ala, ay saanan, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alaki din, kakaiso na nga italaang manan ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang ti pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awan na niyaman na, Jen.
Napigsa ti darang ti init. Kasi mata anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa eh? Nangatula tati standard ay akasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tuman ang surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, at inaktumanan pabainan. Ay, una! Patsa ka maklaat na dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at imarka. Isa pa nagkunak, at the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo tan makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ta agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay na insan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang Oscar? Di nga agkursunada kan ka idi. Una. Jak malipatan dayjay. Tanagpuskol ti rupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sabali itan ni Vincent, insan. Ay na insan, aganad ka. Taamangan nusikati sa rununang arman. Kundi kutse pa'y amang itultulod kada kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kaskan ka as single mom, ti maibagay kan kuana. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin na kwailang Beverly. Umay ka kumakumustahin. Akwa. Umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan ninsan dyan. Dakkel nga agpaiso tinagbaliwan titsuran na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiminis ti rupa na. Saan akas idi ang nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Jak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kasta, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kasta, agpadat ang arod na. Ay, Wen, ada ka kadipay lang iti construction? Wen, kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga laang siguro ti kina-immature ko day jay idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kayat timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito balay, insan. Apay, anyat masapul mo? Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni storya ken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasti nga oras. Itaman pa'y. Agkat, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan, sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaer matan iti kastaw na. Sigud mo't anataer. Wan, ngam sabali ti karisma na ita. Ay na, jak maawatan ti bagit. Kasla, adan samutan panagustokan ko na insan. Ha? No kasta?
Adan namnaman akan ka, insan. Insan. No agaram manan, aklo na kadagosan. Kunak nga ron no agaram idikalman. Ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga uray saan adi-ada lakas kan ka, insan? Saanin ang napatagday ta kanyak. Tabu makita kun abalasang. Diyak kayat ti mabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki para kan. Hi, Jen. Ha? Si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka diti pagadalan Wen, tama kumak ngamin. Saan lang ngamin dito itaen ti pagtrab-trabahwak. At dapat iti sabali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatam dagito pasarabok para ken ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot dagito yan. Wen, para kanta kayo iti anak mo dagita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysaya at kakada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak namin mailadawan ti kinaragsak ko. No ta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak. Inutan amat nagtiriknaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamutlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayak nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami, insan. Agkad-kad ka ano kas dyan? Agpilit mat ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyakti mo na nga inaram na idi. Jack mat agagawan ni Vincent kan ka, insan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan ka, insan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Jack la impagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naibaglakit din. Tainistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatakkan ko na iti kastoyan na doktalak. Ha? Day tiyan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kaya Beverly. Sika, manon nga aldaw adi ka pimasyar di tabanay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Katno bilang planom ti agaram manan. Saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mon tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo, idi? Idi da ita, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa tinapalabas ti kasinsin mo. Maklon ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Pasensya kan, Vincent. Ngam, Jack kaya taguraan nak ti kasinsin ko kapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar gangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Saan ako manugot, Jen? Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Ti bagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at tao. Ay eton ka, Jen. Please. Ayatan na kumamat. Vincent, saan na ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarik, ipatig ko ti anak mo. Akas iti panangipatig ko kin ka. Ay,
Nakababain man. Ala, aklunan kan. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Ala, awan kanyak day dyan, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? No kasta? Saan na ko nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Sino dyan inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat na ang itipadak a professional anagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ha? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyaman iti panang ikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Agbalin kayo anaragsak iti agnanayaw. Agyaman tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmay. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka matanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Katno agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugaryo, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnusan mayadayo da Jen, kintapo ko kada kayo. Ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Ha? Kat, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngamdinak mabalin nga ikasal. Takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya? Di na yung bagbaga nga dagayam asawa kan anak na. Anya? Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nak di dyan lalaki. Kat, kasanong arod daytan, anak ko. Aga nakakabalasang nanang. Numaminsan, narigat tagin dadalos kan mang tagibasit iti pada a tao. Tanag kibaltang agbal latagtukan ka dagiti madi nga insaw-sawang mo. Alagagayam di taan tinagpatinggaan dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.